ndibo babwire ko umukinnyi ukina mu kibuga hagati cy'Amavubi mu equipe nationale akina muri Standard de Liège yitwa Sahabo Hakim. Ubu tuvugana nkora kino kiganiro ashobora gukina mu equipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu cyiciro cya mbere. Amashyi menshi cyane. Iyi equipe mushaka ni iyihe? Hano mu kiganiro cy'Umucyo Sports giye kucyumva. Undi mukinnyi uvugwa ko ashobora gusinya no umukinnyi witwa Sefu aka Kamba na Roho Arias. Ni mumbwire umukinnyi wavuye muri APR mu mutekerezo mu mwandike muri comment wasezerewe na APR ariko yagera byamara gusezerwa na APR akitwara neza. Nge navuga ngo ntawe kukwigaho. Niyo mpamvu champion izarenda itangira ntemera ko umukinnyi APR rekuye ajya muri reyo muri mukeba. Usubwo wabatsinda ubu Ombarenga Fitina azatsinda APR. Umuntu bita Buregeya Prince azatsinda APR. Equipe ihanganye na APR hano mu Rwanda ni reyo. None Rayon Sport APR arekura umukinnyi, Rayon Sport ikiri kumufata. Umupira wacu wo mu Rwanda murawuzi muzukuntu kinwa. Nge kubwanjye ntago ndi umuntu wagira inama Rayon ngo nijye gufata umukinnyi muri APR yarekuye. Niba ifite imbaraga ari igihe nigure Yunus miliyoni 50 izishyireho zibe 70 ahangane na APR. APR zigukipinga abakinnyi b'umumaro ikarekura abibona n'ubundi badashobora gukina babanzamo. Kamba suhuze bakunzi b'ijana na 2.8 radio Umucyo. By'umwihariko rero abantu mukunda Umucyo Sports kuri radio Umucyo. Mbere yuko ntangira ikiganiro reka mbanza nshimire ibihumbi 10 birenda kuzura kuri YouTube channel byakoze subscribe. Reka rero nkubwire nawe genda ukore subscribe kuri radio Umucyo. Ijana na 2.8 niko channel yitwa. Ubu niho siporo ama breaking news cyangwa amakuru agezweho muzajya muyakura. Izi saha abantu bamenyereye ibiganiro byacu bazi neza yuko tuvuga amakuru y'imikino agezweho. Ubwo rero ndashimiye mwese mwakoze subscribe kuri iyi YouTube channel radio Umucyo. Ushobora kandi kujya wumva ikiganiro cy'imikino cyitwa Umucyo Sports buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 11 za nimugoroba kugeza ku isaha y'isa 12. Hanyuma ku cyumweru no guhera saa 4 za mu gitondo kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Nitwa Innocent ndi kubwabo bahaye ikaze. Nje hano rero kubabwira amakuru agezweho kubera yuko muyakeneye. Turi buganire ku ikipe ya Rayon Sport. Ndibo babwire ko umukinnyi ukina mu kibuga hagati cy'Amavubi mu equipe nationale akina muri Standard de Liège yitwa Sahabo Hakim. Ubu tuvugana nkora kino kiganiro ashobora gukina mu equipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu cyiciro cya mbere. Amashyi menshi cyane. Iyi equipe mushaka ni iyihe? Hano mu kiganiro cy'Umucyo Sports giye kucyumva. Noneho turi bunaganire ku ikipe ya Polisi. Amatransferi arakomeje. Muri rusange ngibyo tugiye kuganiraho kugira ngo uze kumenya ibintu byose no kumva kino kiganiro kikarangira. Muhaye ikaze rero mureke tubane cyane. Reka twihute. Ubu bite mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nayo yagarutse ku isoko ry'igura n'igurisha. Hari hagiye havugwa ko iri migeni ivugana n'abakinnyi kandi kuko niko byagenze baravuganye. Bamaze kuvugana rero ikibazo gisigara ari amafaranga. Ku munsi w'ejo Rayon Sport yakiriye amafaranga yo muri Skol miliyoni 120 yarazigejeje kuri konti. Ibi rero nibyo byatumye Rayon Sport iza ku isoko iri serious. Umukinnyi wa mbere Rayon Sport isinyishije uyu munsi tariki 28 yitwa Rukundo Abdurrahman
uzwi ku izina ryitwa Papurey. Ni umukinnyi w'umurundi wakinnye cyane muri shampiyona hano mu Rwanda, niho yagaragaye mu ikipe bita Amagaju. Ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga kandi neza, azi gutera kufura, azi gutsinda ibitego, azi gutanga amapasi. Mu by'ukuri nanjye murabizi ko ndi umuntu utajya upfa kwemera abakinnyi baza muri Rayon muri iyi myaka 3 ishize, ariko Papurey ni umukinnyi mwiza. Numbwire Richard Nshimiyimana, Richard uri abaguze ejo bundi bavanye muri Muhazi. Ntumbwire kanaka. Uyu Papurey Rukunda Abdurrahman nta nubwo azatinda muri Rayon. Yavuye mu Burundi agera mu Rwanda mu gitondo, asinya amasezerano mu gicamunsi. Rayon Sports so abakinnyi bonyine ikeneye, murabizi bya Ombarenga Fitina birimo birapendinga neza cyane, ashobora gusinya muri iyi weekend kuko nta hende kipe namukeneye deja. Benshi rero nuko uyu Ombarenga Fitina umukinnyi wa kipe nationale yatwaye ibikombe 5 byikurikirana muri APR bya shampiyona, yabaye kapitene wa APR, yatwaye na APR ibikombe byinshi ko amazemo imyaka 7 yababwa n'amatari 8. Umukinnyi uvuga amagambo make utazi kuvuga amagambo menshi, umukinnyi ukomeye udakunda kugira imvune, umukinnyi utiyandarika, umukinnyi ugira discipline, udakunda kugaragara mu byo hanze ahangaha. Uretse akantu k'agashoke kabaye, ariko Ombarenga Fitina no umukinnyi mwiza pe. Hano mu Rwanda ntawe muruta. Rayon Sports iramugura miliyoni 22 zinarengaho duke imyaka 2. Isaha ku isaha Ombarenga Fitina 85% yasinyira Rayon. Impamvu mbivuga yaganiriye na polisi nibahuza. Polisi imukataho imuha miliyoni 15. Ombarenga Fitina atungurwa no kubona ahabwa miliyoni 15 muri polisi. Nta wamenye ibya transfer uko bimera, wasanga yanakwisubiraho gatoya polisi ikahita imusinyisha, ariko ubu tuvugana Rayon Sports iri ku ruhembe rwa Ombarenga Fitina nawe aravugwa mu equipe vuba cyane ya Rayon. Undi mukinnyi uvugwa ko ashobora gusinya ni umukinnyi witwa Sefu aka Kamba na Roho avuga. Sefu ni umukinnyi umenyereye cyane, yakinnye muri Rayon Sports atandukana najya muri APR. Yavuye muri APR yirukanwe, murabizi yasimbutse ngo rupangu bari mu mwiherero Huye, APR itimwirukana. Murabizi ko yirukanwe ku bwa Adiri. Yagiye gukina muri AS Kigali, ava muri AS Kigali nabwo atavugwamo imico myiza. Hari n'abantu batinyuka kuvuga yuko rwose yavuye muri AS Kigali bitameze neza. Olivier Sefu yagiye muri Kiyovu Sport, ava muri Kiyovu Sport baramuhagaritse, murabizi bamushinza kugumura abakinnyi kuko yatse imishahara. Sefu biragoye ko yakina match ngo irangira atabonye kareta y'umuhondo, kubera ko akina ku mwanya umwe wa riske, akina 6 hafi yugarira. Sefu buriya ni umukinnyi utacenga 2-3 ngo musubire, iyo umucenze 1-2-3 kwa gatatu agushyira hasi. Biragoye Sefu ko yakina imikino 5 ataraboneka ngo imikino 5 nayo nari nkabije. Sefu sinzi ko yarangiza match atabonye umuhondo, niko gake gashoboka. N'umwe y'amakipe mato ya za Marine na za Etenseri, Sefu nago yakwemera ko ucenge kipe ngo yoge uyitesha agaciro, ahita gushyira hasi. Sefu buri yari mu rwego rwa Baramos. Iramos ni umuntu murabizi ko ni record y'amakarita, ariko ni umukinnyi mwiza cyane. Kamba na Roho, ngende mu bantu barebye equipe nationale ikina, mbona ko dukeneye uriya bundi babita abakaseri. Mpita numva nabwira Spirita ko yahamagara Sefu ku buryo bwihutirwa muri equipe nationale. Sefu ni umukinnyi mwiza cyane, ariko ikibazo discipline ye nayo wayishyira mu gikombe kabisa. Iki ni cyo kintu gituma Sefu acika amazi. Ubu tuvugana Rayon Sports yamuha miliyoni 7. Mumbwire namwe buze umupira w'i Kigali, muzi Sefu umukinnyi ukomeye cyane, agasinyira miliyoni 7, nibura we akabasaba 10. Hariho ngo n'uwatinyutse kumubwira ngo reka tugwe miliyoni enye dusinyire. Murumva mu by'ukuri ukuntu Sefu bari kumugurisha, ariko ameze ni free agent, ariko ntabwo Sefu ari umukinnyi wubashywe ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda.
abakinnyi bakwiye kugira umuntu bagira inama. Ubu ni Sefu ataguzwe na niye kipe yamugura. Kiyovu Sport irakennye, AS Kigali ntabwo tuzi ibyayo. Ubwo ayo niyo makipe abereye Sefu. Agihuye se, ihuye ntabwo bagura Sefu miliyoni 10. Sefu ni umukinnyi ukuye kipe ikomeye, agize amahirwe agakina muri Rayon Sport, yarangiza agatuza agashyira umupira hasi akawukina. Sefu yakina umwaka umwe mu Rwanda, undi mwaka ntiyawusinya mu Rwanda, yabona ikipe hanze. Buriya umuntu bita Makestri wavuye muri Gor Mahia yaramuhemukiye cyane, kuko Makestri yaramushakaga ku buryo bukomeye, ariko akiva muri Gor Mahia radiro zarapfuye. Ubu Makestri azatoza ikipe z'igihugu. Uyu Sefu rero ibiganiro birakomeje na Rayon Sport, ngo haraburaho gato ngo bumvikane nawe ashobora gusinyira Rayon. Ubwo njye mbabwiye abakinnyi batatu, ntumbwire ibindi. Undi urimo uravugwa ni umuhungu witwa Buregeya Prince, we nta n'ikipe iri kumushaka, nawe aravugwa muri Rayon Sport. Ikibazo cy'abakinnyi barekuwe muri APR ngiye ngo nakubishidikanyaho mu myaka ya vuba, ni mumbwira umukinnyi wavuye muri APR akagira forume ninde se buriya? Ni mumbwire umukinnyi wavuye muri APR, mu mutekerezaho mu mwandike muri comment, wasezerewe na APR ariko yagera byamara gusezerwa na APR akitwara neza. Nge navuga ngo ntawe pe, APR kurekura yamaze kukwigaho. Niyo mpamvu champion izarenda itangira, ntemera ko umukinnyi APR rekuye ajya muri Rayon muri mukeba. Usubwo wabatsinda. Ubu Ombarenga Fitina azatsinda APR. Umuntu bita Buregeya Prince azatsinda APR. Ekipe ihanganye na APR hano mu Rwanda ni Rayon. None Rayon Sport APR arekura umukinnyi, Rayon Sport ikiri kumufata. Umupira wacu wo mu Rwanda murawuzi muzo ukuntu kinwa. Nge kubwanjye ntago ndi umuntu wagira inama Rayon ngo nijye gufata umukinnyi muri APR yarekuye. Niba ifite imbaraga ari igihe nigure Yunus miliyoni 50 izishyireho zibe 70 ihangane na APR. APR zigukipinga abakinnyi b'umumaro, ikarekura abibona n'ubundi badashobora gukina babanzamo. Mu myanganire ariko ntago naca nyuma y'ukuri. Turavuga ba Ombarenga beza, turavuga ba Buregeya Prince ngo beza ngo bakinnye muri APR, ariko reka mbibutse ikintu kimwe, APR yabarekuye. Abikeneye yabahaye amafaranga afatika, Kerema miliyoni 60 niko bivugwa, ahembwa 5,000 by'idolari niko bigenda bivugwa. Yunus yongereye amasezerano. Come on. Ariko nabakinnyi beza, ngewe mbona ko batagiye kuza guhesha igikombe Rayon Sport kuko APR barekuye itabanga. Nuko nge ndi kubibona. Iyo ni Rayon Sport. Ngiyo Rayon yanyu rero. Muri Rayon Sport haravugwamo ko hari abakinnyi babiri, umwe ngo w'umunyasenegale n'undi ntabashije kumenya neza b'abanyamahanga kandi ngo bafatika. APR, iyi APR ibyo mwayibwiye nibyikoze, muve kuri babandi bazana umunzani. APR ni mirakora ibintu bikomeye cyane. Ikipe ya APR twababwiye abakinnyi yazanye, ariko reka twongereho ko yamaze ku buryo bukomeye, ku buryo buri official, yerekanye umuntu witwa Lamptey yamaze kusinya amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinnyi twamuvuze mu Mucyo Sports, reka nshimira abantu twabanye mu Mucyo Sports ko batigeze batungurwa. Twababwiye yuko uyu Richmond yavuye muri ekipi ikomeye yitwa Santi Kotoko, yari mube mu bakapiteni, yarasigaranye amezi 2 ku masezerano ye,
hanyuma amenyesha ekipe ko atazongera amasezerano. Ekipe ihita imurekura ku bakinnyi 20 ekipe yasohoye kubera ko yavuze ko atazongera amasezerano. Uyu ni umukinnyi wavugishije abantu benshi ngo yaje gukina mu Rwanda. Umukinnyi ukina hagati mu kibuga w'umuhanga pe, w'umuhanga kabisa, w'umuhanga. Victor Mbawoma agiye kugaragara ko atsinda. Uyu mukinnyi asinya amasezerano y'imyaka 2 muri APR, miliyoni 200 z'amanyarwanda. Biravuga ko arizo yatanzweho, miliyoni 200 z'amanyarwanda. Rutsa mu kiganiro yambwiye ati ubu APR izakina na za Marine na za Muhazi, izakina na Rutsiro na Viziyo zizamutse ejo bundi. Namwumbwire uyu mutaramu ufashe icyatanu ibihumbi 150 by'amadolari ukabikuba ni n'amadolari, idolari rigeze ku 1340 niko abantu bambwiye, mukube murasanga miliyoni zirenga 200 arizo umuhungu yaguzwe. Uyu muhungu azajya ahembwa ibihumbi 7 by'amadolari muri APR, ari uzajya uhembwa amafaranga menshi. Record irabaye, siwe gusa uri buze. Ubu tuvugana ku isaha 11 ninjira mu kiganiro cy'imikino ngewe na Rutamu cyitwa Umucyo Sports. Havuga ko umuntu yitwa Abdul Jalil ni kapiteni w'ikipe yitwa Dreams FC yo muri Ghana. Iri joro this night araba ari Kigali kurangiza, ni ugiye gusimbura Ombarenga Fitina kuri 2. Kapiteni wa Dreams, ikipe yageze muri kimwe cya 4 kirangiza muri Champions League. Ni ikipe ikomeye pe. Uyu nawe biravuga ko yatanzweho hakayabo. Afite imyaka 24, nagera Kigali tuzamusesengura. Iyi ni breaking news mbahaye. Ikipe ya APR rero iragura abakinnyi, nababwiye ko ari abakinnyi 7. Kanze mbababwire. Umukinnyi wa mbere yitwa Ariyusuwane, yakoze ikizamini cy'ubuzima ni wa mudefense wavuye muri FC Jalef yo muri Senegal. Igihe gito nawe arerekanwa muri APR. Yaguzwe bavuga ko ari ibitratu ibihumbi 60 by'amadolari, akongeraho signing fee ya miliyoni 20 zikaba 80. Nakoze amayero, bo babaze mu mayero. Uwitwa Saidu Dauda Yosef yavuye muri Salimaritex, iyi nayo niyo muri Ghana. Uyakina 6. Uyu mukinnyi hari amakuru nabonye avuga yuko Simba nawe yagiye kumugereka igasanga APR yahitambitse, nawe ari mu nzazi z'i Kigali, ngo arinzwe bikomeye cyane n'abantu bo muri APR, ariko ngo n'abantu bo muri Simba bari kugenda bamucunga. Nagera i Kigali turashima Imana abakunzi ba APR, ariko nuko nguko bimeze. Biravugwa ko uyu mutipe yabanje kujya mu byaro by'iwawe pfiriye muri za Ghana, nkuko wavuga ati mbere yuko nzi Kigali ndabanza ngiye iwacu pfiriye Musumba mu byaro byaho. Asezera umuryango araza muri APR asinya amasezerano y'imyaka 2, nawe yahawe ibikoroto byinshi. Banavuga yuko nawe ari mu bantu bazahabwa amafaranga menshi muri APR. Uwundi twababwiye yitwa Mamadou Sey Mwakushoti yo muri Mali, naho ni hazaza aturutse. Nawe uyu nguyu we n'umwana muto w'imyaka 23 akina muri equipe nationale, no mukino ukina yataka, aca ku mpande y'ibumoso ni iburyo n'ibumoso, ariko yataka cyangwa se agakina ku 9, ariko akunda gukina cyane ku 9. Uyu nawe araza muri APR vuba cyane. Ongeraho rero n'uyu nguyu, ubwo se APR murumva itakaze. Abakinnyi 5 b'inkorokoro imaze kubibikaho. Richmond yerekanwe, Ariyusuwane yakoze ikizamini cy'ubuzima, Saidi Dauda Yosef ari mu nzira za,
Mamadou Sire yari mu nzira za 4, ongeraho Abdul Jalilu 5, ubundi harabara abakinnyi 2. APR ikaba imeze neza. Ngiye kipe igiye gukina na Rayon Sport mu muhuro. Mana yanjye. Ntabwo ari mu muhuro. Ni ku munsi w'ubwigenge. Gusa amahirwe ahari nuko bano bakinnyi urumva wenda Richmond we yapfa kujyamo agakina na Ariyisuwane kuko baba bahageze mbere. Ariko abandi bo ni ibisanzwe, hari gihe twabona babandi n'ubundi bari basanzwe bahari. Iyi APR murayibona mutera? Jya muri comment wandike uburyo APR uyibona, ubundi reka tuyitegereze. Ni ikipe izakina Champions League, ifite tariki 31 gukina na Yanga hano i Kigali, noneho kuri 3 igakina z'ukwa 8 igakina na Simba muri Simba Day. APR ifite akazi keza cyane, reka tuzarebe ekipe. Ni ekipe ikomeye, ekipe narababwiye ngo APR, ariko reka abakunze ba APR bazajye bumva Umucyo Sports cyane kuko amakuru ya APR tuba tuyafite. Narababwiye ni APR ni ekipe izabikomeye mwaka utaha, izagura abakinnyi bo muri West Africa. Nababwiye ko APR atangiye kugura ku isoko ku itariki 25 z'ukwa 4 nibwo yatangiye umushinga muri West Africa. Mbabwira ko APR izazana umutoza ikamusinyisha imyaka 3 apana umwaka umwe cyangwa 2. Mbabwira ko APR ifite projet y'imyaka 5 kuba ari ekipe iri muri za ekipe 12 zikomeye muri Afrika. Ariko yiha imyaka 3 yo kubikina amatsinda ya Champions League. Bivuze iki? Bivuze ko uyu mwaka APR yakinnye Champions League, abakunzi ba APR ni muzagira ibintu byinshi mujyamo ngo mubabare. APR ni imyaka 3 yihaye yo gukina amatsinda ya Champions League, imyaka 5 muba ari ekipe ikomeye mu ruhando nyafurika. Ibimenyetso ngibi biragaragara. Iyo ni APR yitwa Nyamukandagira. Hakimu Sahabo, umukinnyi mwiza cyane ukina muri equipe nationale hagati, ukina muri Standard de Liège, umukinnyi mutoye. Ni mwakire breaking news. Umva hano. Leicester City lead the race to sign Rwanda midfielder from Standard de Liège with Rotherham and Eintracht Frankfurt also in pursuit. Ama ekipe ashaka umukinnyi Sahabo Hakim. Breaking news ivuzwe bwa mbere kuri YouTube channel ya Radio Umucyo. Hakim Sahabo arashakwa n'ama ekipe akomeye y'Iburayi, harimo n'imwe yo mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Leicester City, izamutse ejo bundi mu cyiciro cya mbere. Ama ekipe amushaka, Leicester City iyoboye izindi zose. Hoffenheim yo mu gihugu cy'Ubudage irayoboye. Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage yabaye ya 4 irayoboye. Ongeraho na Leicester City. Leicester City irimo irashaka gutanga miliyoni 5 z'amayero kugira ngo imusinyishe. Imana dusengera komeye, n'Imana itabura guseruka. Tubonye umukinnyi, ese koko turabona umukinnyi muri Premier League w'umunyarwanda? Abanyamasengesho musenge cyane. Ndifuza ko Sahabo Hakimu akina muri Premier League. Nago mushaka mu Budage, Hoffenheim nibe yihanganye, Frankfurt nibe yihanganye, najya hara muri Leicester City, akine na Arsenal, akine na City, akine na Liverpool. Ya baba we, ibintu birakomeye. Ubwo noneho tukaba dufite uwitwa Jihad muri Ukraine akina imikino ya Europa League. Umva ko Rwanda rudakomeye. U Rwanda ruri babishyize mu gatebo ka 4 mu bazatombera ejo bundi mu kwa 7. Tombora izabera muri Afrika y'Epfo kugira ngo batombora amatsinda yo gukina igikombe cya Afrika 2025. Mu kwa 9 niho imikino ya mbere izatangira.
mw'abanyarwanda u Rwanda ruri mu gatebo ka kane hahandi twakwita mu cyiciro cya nyuma, ariko dufite Hakimu Sahabo ukira mu gihugu cy'Ubwongereza, twaba dufite igitinyiro natwe. Reka amakuru tuyasoreze mu ikipe ya polisi. Ikipe ya Polisi Football Club ubu tuvugana mu kanya gato cyane hasohotse inkuru ivuga yuko yongeye kujya mu biganiro bya nyuma n'umuntu witwa Kirongozi, igiye kwicara n'abayovu baganire bya nyuma kuri Kirongozi. Kirongozi yakije umuriro muri Kiyovu, polisi nayo iramushaka. Ibintu byabaye hatari kwa Kirongozi. Kirongozi ntashaka gukina muri Kiyovu. Kirongozi yakubaye kabiri umushahara ndetse agomba kurwa miliyoni 40 z'amanyarwanda. Biravuga ko 30 zigomba kujya muri Kiyovu, 10 zikajya kwa Kirongozi. Naho ngaho ibiganiro bigeze, bishobora kuyuwa gatanu, bishobora kurara birangiye, Kirongozi agakinya muri polisi, finito bikaba birabaye. Twongere duhure ejo kuwa gatandatu ku isaha nk'iyi ngiyi tuvuga amakuru y'imikino. Nyaruka unyanyagire ukore subscribe kuri YouTube channel Radio Umucyo, aya makuru y'imikino ntagucike. This is your time yo kugira ngo yumva amakuru agezweho. Ndagiye nkwibutsa ko APR na Rayon Sport zirakina ku wa mbere ku isaha y'isa 9 kuri Stade Amahoro ku mukino w'umunsi